Nu Kunstmuseumimut iseraanni oqaatsit assiliangorlugit eqqumitsuliaranaqarsimasu takussaapput tassanunatsinni oqaatsi atukkagut assiliangorlugit oqaluttuaranaqarput. Formålet det er jo at give en oplevelse. Oqaatsit eqqumitsuliornerlu ataatsamortillugit maangartunut misigitikkusuppagut qaqortuinnarmik qarnartuinnarmillu isiginagit amerlaqaagummi qalipaateqaqalutalu. Vi er jo mange, og vi har mange farver. Og så er der også nogen, der har oversat blåbærkiuta. Oqaatsit ineriartortuupput nunatsinnikalaallisuinnaq oqaluttoqangimmat oqaatsit amarmik inissaqartinneqartariaqartut oqariartuutigaat. Hvor man kan se, at de unge har jo brugt det. Inusuttuaqqat oqaatsit assiingitsu atortaraa takusinnaavarput. Oqaatsit akuliullugit soorlu meksikaanerit tuluit kalaallit qallunaallu oqaasi akuliuttarpaat. Taamaaginnarpoq isumaqarpunga pingaaruteqartoq tamakku ammaffiginissaat. Jeg synes, de unge er gode til at give plads til det engelske. Nunatsinni kalaallisuinnaq oqaluttoqarnissaak arlalinnit kissaatigineqartarpoq. Nunatsinili kalaallisut qallunaatullu oqaasillit ikigisassaangillat. Immikkoortiteringinnissarlu pingaaruteqartoq oqariartuutigaat. Altså hvad se, eller står der så? I don't know. Altså det er sådan igen det der konstellation af flere sprog på en gang. Der er jo mange måder at bruge ordene på, men det vi rigtig gerne vil frem til med det her, det er jo... Oqaatsit atorneqartarnerat assiingitsoruussuuvoq. Oqaatillu isumatusaartumik atorneqartariaqarput. Taamatummi oqaloqatigittarpugut. Oqaatsit assiingitsorpassuartigut atortarpagut. Kissaatiginarpoq immikkoortitinata tamatta inissaqartineqartariaqartugut. Oqaatillu atorneqisigut inissaqartitisarpugut. Deltage, altså give sit bud, eller